Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sa inyo na kurkan sus alam makapmamana sa kalilintad na kadarayo-rayo aginawa. Sabat anod mambugyan na so tari mao kapyaw maanan yan. Sagi yung kaikon mambuoy dede na siya na di pililalila nagudi kukurmat sagi yung kutwa bubaya ka na sa Saudi Arabia ada sa lakaw kay Prinsesa Hayate. Sa kate so kalupin sa panada maulambus saranaw na banin tatang ka sa sudi ka ayad na miya tabu at tagu maras suragaw ka sukumbusutuhan tanoy da kan isa tila naguda ka paawing sa kate so pangormata ka na ko Prinsesa Hayate ka o badi kalokano na o so pagpakalipat sa tang kadalulutian na ando na miya katadam sa kate sa banin tatang ka sa sudi sa wassalam. Girap kagabiya desa de pasawane pompuan palaokan pagam terasa wasanade ngalung si maurang ko de ay pompong ano palayon kaatan ko so ay pagampay na ko sa lawa kayang ko ano na sa
Ada ini anan dirgena kiari bongko waesa dede sinamurna aku dan mini koporan seakaso di tangerai ai dudu bunawang kau persisa hayat baina eno abong kemahan akong karya bunasa dia nang sinupon na inora ay kaginawa ene ay karasaya sakit ining ring corona ena umay inatomay ko arasay no apa resi saya teka kaya deka pikir mandaging akanan detay din na magugulit apa risi saya tena detay magugulit saya hati ada manaya beinu dapanganon kita akan dinawa ini kaberakan berasa berapa gunawang ko tayo inuray kiginawa sa arogi din nagawe kasi sindi ka mo nasa kaikasindita na ino na sa to
sesayatay kage sa iman ada dina ubekang ko kita kang dinamain ya du pililang ka rubudang kakang utang makan dulun api yagi ibet-ibetan bekasengko sa bapasada dekat kage Yesus kan apa buat namin do dauna na ta na pon Paita pakuriwanya kodikang ginawa sa atin tadi kita namamba ulay saya aku pagpaginay narong umiyunde na koro de kuma ako hindi naginawang kadibet na gawudawan sa dirakan inoribu nako dene kakal peki burang-burang bulan lagi kalau pindah udang busano ori